Saragi, jangan isi maguran ni, biar mapatuga permen namin sonari. Armando Mikael Saragi Garingking. Berarti tongon doang. Ada tongon kuran ni, permen namin yon. Jadi malas mauhur, dumma tongon nasida marstadan, dumma sada tongon peryan nasida. Jadi mah. Iya, terima kasih ma ubani buru namin na duman kun permain na siya John si Tongdo. Berarti bagas malas nyuhur mahita manjalo par buruonta atau pemakilata. Makila namin. Iya, jelas. Halan ini monokan manukun utang. Nah, guran din na paruma persahabat nejado. Maksudnya siya naima. Ison may ganug tulang manukun utang do si paksa na bertumpuan. Oh, itu teh. Jadi ako sunay malas hur namin makila namin. Ay pe ninuhur namin. Paima. Isukun na namin at goran malah lebih ibu kita din. Magoran ni si pada sunat siang uli ya. Jadi terima kasih ma satabi nami nasiol si badason nami atau simbalok rabun pinungo ya tahun si malungun hanami ma bolakan abak ay manasiol sulokon nami terima kasih matulang. Terima kasih mamakila namin. Ubani na siyang sanina namin. Ijon roh parburota atap makilata. Sikol manukun utang. Nili sa dia koran ni anggo simbalok ta rambun pinungu. Anggo batara atap rapuy pudun atap ay atap bolakan namak pay ay ma koran ni. Asa mga pria lobihan namin na siya makila namin. So na makila namin. Sanina namin. Ya, bahwa nabi banyak lumur, balasur nabi, yang nasyam nabi, sahut dari nabi, nasyur kami nabi, jadi pergerakan nabi, nasyur sebagai nasyam yang binulun Quran ini, malasur nabi calon ayah kanugan. Ya, terima kasih Mas Adil nami. Ape kumay nasyam boru nami. Iya pertandingan di parmen nasiamon sikul pada sonni parga saragi garingking aima rambu pinudun atau rambu pinungu aja yang merebut saham nasiam. Ya, malas suhur namin. Sedia na dumma yuriakon. Saya bakal majaro na siyam. Sunay mak. Tersongoni di kamu dengan saudan nami. Isoro parburuan nami raja jala inna nasida neng manukun utang neng makatai sinamot ni burunta ison jala inna nasida neng mabayron guarna sinamoti ima rambu pinungu aja tiroi kamu kami. Terima kasih mah di nawar doan sahuta ala utai kami yang asuhuton nabi purba margana dohot saragi garingi lunga dos rohani hamuna mangnahita dinalaho markuda-huda buru tudik-kidik kinanegro molo siang hita nawar doan sahuta do asuhuton nabi gabi jala horas siang doan sahuta seboti mah Mau lihat ma raja demi terlebih kumene nasiam si biak tondong nami ase podai nasiam manami tulang rumah jadi hanami ubani tulang atapi tondong ya pangidon nami ya bakal mabili nasiam bani panuguran nami karena pangidon nami sanay humagi kubani rono sembayang tayo muna, idos nilo muna, dohot nanay pamuro muna ima purba kay galingding, sarap kay galingding. Tarimot tu sinamot na next pasato na ima tu rabu pinungo. Yang besar kami tondong muna sila lahi, mulunong nga dos roha muna, suwak sumanido naksyak kami. Jalo hamuma akan naulin ada yang boti masa kami. Iya, jadi nomado seriak tene
siap may ita manjalo rabu pinudun pay may turut so kita magkailan kami pada siya demban panukunan tok pala so demban pembalus Terima kasih Malasur. jadi magkailan kami Iya, tidak. ala ni dong marambu pinudun dong may jaluhan nami ay bagas malas nyuhur namar sadi na namar tondong namar buru agay namar pariban agay nupan tentu ijay marata de soluni ijay makodeni ijay makapal ni agay nupan may jay Iya. ako sunay halan ni hanami pibagkal do keluarga besar Terima kasih matulang tentang nami Malasur nami bibodana siyam. Memang sintong bibodana siyam ay o may sahobon horbo sa parmahanan suragi omas sakaling tapi alam ni zaman on iduit kon ni tahun na 100 juta. Memang bani zaman sunarion duit 100 juta tak seberapa. Tapi tentang nami parpala-pala namin nami sungol laguni halak melayu ingin memeluk gunung tangan tak sampai ke pala-palaya gilang das. Ay pala-palay namin do. Iya tahun tentongin 100 juta. Por saya masam tulang. Ang kusutan niya ay diut to tapi puluhan na 7 namin. 10 juta matulang. iya malas suhur pos duhur nami terlebih ke menasyam makila nami apalayo kabadya ito ke sayur doon tambah ni nahuba ni pemerintah halan niya ay ruminasyam sa nina nami doma huelek para buruan tayo 100 juta sinamot ni Boruta tada doma sa dia marbalos 40 juta man sa dia ay be manukun na Iya, ito saya kanai 100 juta tidak segera ini, tapi daunnya ada ujian 100 juta pengen kita 40 juta ni saja, tapi agak akan dikira lagi. Jadi kalau nak kita lupa di Kasudon, sampai siapa kita pada siap puluh siap. so nandahan na may malanga naman kilapan ang palawag katahon dumandas ko ba mo Panginoon ni sa dinanami John Jadi Malasur iya tahun tentong ka ng kunay at ang pesa minun itentong ta si tambahita ganong 40 ay din ito ulang na 100 ay tambahita masalit kulita. Jadi na kunay do may usulod tentong ta 100 juta usul ko ng 40 ay biya tahun si Malumundo Sanina Pangaloban Ria si Barbalos sa Sanina. Iya, terima kasih puji Tuhan. Ada tungtung kita ibagas na torsa. Jadi hanami saragi nahun kabanjae malas uhur ni hanami. Jadi itu tulang mungkin lang tambahan din tulang. Jadi hanami mangirik ma kasi tambah namin 2 juta. Kumbani na dapikuran lain namin kanay. Terima kasih mak. Jadi ay matulak do mamarbala sa nina no 40 ay tambay sa degan 2 gabi 42 juta ka ako ka pa semangat kita. malas suhur kalau di gogok mangindor kuya saling mangindor 2 juta bayad sa nari kan ay be kumena siya May tutup boru Pangalupan Gogo tahun 2021 rumay gati boru Pangalupan modal alang ay bisang boru marbalos siya. Pasto ito ano bang model ba sa natin Terima kasih mak, kubanin na siyang salon tontong ni tontong namin. Asipin na siyang si gumonrong nomor sapon purba tampak. Kira nomor sa hindi na mungkin na ito eh. sa dina Jadi, aupe lugundu runggulang zago tontong ko na garing iyon dari wah razaraya nunda. Halo, si bakal bukas na rohon. Halo, asipin na mapensiun buat si Malungun si saragi tapi anggo garingking ay tongdo garingking si bakal bukas jadi ala di aupe di undo mga aupe baka pansiday sing buhay porso-porson utang bahay na pag Indonesia may tantong umpay kantung kumahaga nung pumatambak ng nagurdur 2 juta may tambayan namin terima kasih mas Gabi 44. Jadi ay matundong ya margogoh maburu ay sikpak. Bayakan na yung baru ni Garingkingon daripada Garingkingon lang pakai mga tasi tuntong nagutong-tuntong nyo naku na yung 5 juta pasti 5 juta mambanon pasto na yung ba ito iya okay pero Pangalapan model limited iya ay manong jadi opat flopan iya opat hali opat gutur marbuah
Uja pegang melupa tidak dalam marbu, tapi nabi aku memberbuat. Iya. Halanya ay pinuhur nami, ya lupa nami melobi poda kubani asoman sahuda nami. Di kamu raja ni hutan nami, ngatung takas mungkin ibege rajai, ngabe kuelek kami nakintu dongan amang buru nami na siya kabandahe. Ibe asa diroi kamu jo kami raja ni udah. Terima kasih mah di kita namar dengan saudah STM Damai Sejahtera ala dilian hamudo sangat online di kita namar dengan saudah ima di taringot Rabu Pinudun natahatai ima nagabi sinamokni Buruta nalau jalon hotta sian marga saragi garingkin molo sian hita nomor doman sahuta do sud nami molo tido rohan aminya dorang so rodoke mangasopor hatoke tondong ta saragi garingkin sian kawan jahe tu tomatongan di bagas tahun jumolo do nasida martangi yang sian tomatongan di bagas na jadi sian hita nomor doman sahuta napi napor hati tang yang ima tanya lo sian nalo tondong ta marga sigaringging alai molo dumdan non tanya lo napi napor hati tang yang isu nami asamar jambar on saluhuna damang do nang situa-tua naro di ulah hotta abala di tikyon lihat kamu mah non waktu dihabi satu nah sebut ima sian doman sauta Nawar, ako nasugok doon sa Torah binasang ay pito kinari goranan namin tapi perlu goranan namin sa halinari. Iya. Iya rambu pinudo noon, agay pinudo may puno na siya. Rabi kakari tondong namin ulit dapat dari bilang. Terima kasih itu lah. Nah yo, Iya. ada ulang kali humalang ni na siya. Iya. Maksudnya ini. Iya. Jadi mana suhur na yung agay doon sa huta, ison dong dora. Jamban raja orang kurang naik, anong may luar naik. Jadi naik masa ni nami, agi boru nami, agi dongan sahuta, agi tondong nami. Di arma huta pinaborhat ni tongkway matene. Kan naik matondong nami? Iya, naik matene sa nina. Berapa sesam mungkin naik mah? Ya baik. Badan dong tak tentu tak ada domba sedia panggilan sedia mah. Domba Boleh. Langsung. Kalau kita foto saja, baru dapat sekolah. Ya, makasih Mak. Jadi menurut saya ini asuh tu. Iya, itu lah. Asuh namin ay itu lihat ay kita beda na jari baru merong jalop sini borang ni ulah namin. Iya. Ano kan ito asaman tahu ja. Tutu na martongkol siya na sogo bohat ako manang yon. Bagas tongkol siya jadi ada nyain ulah namin ya. Terus mari ata. Soalnya na sumasahu sa panay malas mur namin. Oke, bodoh namin tadi naik mak. Iya, luar biasa ada bujur nih. Mereka berubah sih kumutrongo. Itu seperpala-pala namanya. Ada tadi. Iya. Pori perapu pinudun. Yakin dong naik marbuis gogo na semok kan? Iya. Aku dong marbuis gogo. Langsung tadi ngibeda. Iya. Kusunai ika malas kunuhur namin ma. Iya. Pori pe pinaborhat ni tonggo na siya na sogot. Orang na siya mungkin. Jadi terima kasih Malasur Naibe Podana Siam. Memang tahun 2020 tepat Mei Desember ibatugan domba nami bertumpudohan nami. Jadi may pertumpuan nami ay patugan domba nami bawa dombor si kumonrong harusuh ni langsung mana nami bertonggolo baru mentria. Ibagas tonggoy izado may patumpuan nami na si sumbahon nami tapi aku lupa tahun 2020 tonggoy pikir sudah tidak do pasal now. Anggo menurut peringatan ko di bawah peringatan ng 45 juta rupiah. Ay mana ni? Ay mga pera ito lang. Ay lima niya ada sudah ingat tak 55 atau 45. Jadi di paboran nito ang sekaligus tungko namin o kaluberangkat ko son 45 juta rupiah matendong nami. Terima kasih ma. Iya, malas suhur. Alale Kristen do itaga nupat. Jadakan namin petonggo namin tasunay do pas jumpa na togo kanami ay ma.
ay may huminasiyam tundong namin. Dumahi goran parburuan na na pinaborhat ni Tonggo. Bahat ni 45 juta rupiah. Jadi hanami marpanginduan uban ni Tondo. Betul. Anggo isi balungun sing nong botong nagenap patulong ganjil. Jadi hanami mo dito nong magindo tambahin na siyam apala onom 100 onom 10 ribu. Jadi 45 juta onom 100 onom 10 ribu mah anggo boy ay mapanginduan nami. Nah, Mak, terima kasih, Mak. Gak teguran tundong terima kasih Bapak kilala me apa dah dulu aku dah. Domba terbuka makilah komandur. Elom juta 600 tu maksud tundong. Tapi ai be dia mu doan sauda nami. Ugabe takas sokonindahan di balanga do patar. Ia sinamot di Buruta 45 juta 600 ribu saat madihamu manangadong na si Adamuna. Doko kamu mah? Ada Baradero. Gue juga saya kalau gue langsung mah. Terima kasih Mak. Di kita nama Ridwan Sahuda ala pilihan amun roing pikion di kita ima di nalaho mangelek nalaho tondong ta margasa agi garingging taringon di Jambar Raja. Jadi somonima di hamuna tondong nami saragi garingging somal di Raja di tondong nami upah-upahami di SDM Damai Sejahtera Asamar Jambar Aka Amata Raja Dawat Hinata Suribada ba tambay hamuna may tambay hamuna may tondong nami 600 ribu rupiah mulai Mak. Langsung memakailah. Ya. Jadi terima kasih Mbak Beni Tuan di hutan dengan sautan di tontong nami. Jadi ubani tagaringking ayon mana setahun seorang tanilak dari Melayu di mana lagi di zoom di situ bumi kupisak lain lubuk lain ikan lain daerah lain sarani. Jadi mangirek kuda sedong sembar ni hutan ini namanya mangirek sedong 100. Jadi terima kasih Ma di ruang sautan di tontong nami. Erek kana nami Ma raja nami. Dong 200 nih, ada 200 hati raja nami. Iya. Dan luar biasa itu tunggu muna sokon do era tunggu na satu. Ada siap. Akhir tendong sabi jompe akhir mas. Tapi mana suruh? Ay pasti nami maroso baru purbaon. Nah ada di sana nih nami. Ya kalau di luhur nami. Domba tapi dene persahabat ta. Nini nama tua bila sehari rado malah puluh. Kalau di luhur Omalai pada tanda ni kan? Iya. Aku di mana? Riah do tentu. Nur nabi tanda dari tapi persahabat tentu. Oh, manik ko riah ta do. Ya, ay magi. Ala nang ko nabi isilokahean, podas tumangan manggila menteri kesehatan dokah tumangan manggila bidan desa. Ayo. Jadi yang punya kata-kata itu nangkor maksudnya tanda dari tapi persahabat ini tanda itu coba cinta itu baru RSS itu tuh baru lanjut sekaligus maksudnya sama permanganok pun mau ayo nih artinya aku sidang ini skor lebih sidang kan tadi tidak pakai iya pasti skor itu lebih sidang tak boleh bilang itu perbualan jadi nah tulang boy mana miro boy mana iya wen kolom kotak siap tentu Pak Ardes diatur mana langsung memakan nonda jadi humirisan tentang nabi pintar sangapan saragi purba Dondong isondro dua nabi perburun nasyam
Paras kong tumbuhan. Agad ako sa uda. Pasabu persahabat sekaligus tumbuhan paralo. Sonon madong siluan nami malasur sa Manjalo. Jangan dong-dongan ni pengiring ni Sunaige na marminak-minak artini asa marminak boy na martutong maranak boru si kutahon anjon walanan anay lang halani pulit nami on lang halani Diyos nami halani situasi sonon madawi peras ka nami sonon tanarong tuwabetap ka nami arirang urat ni bagut puli sonon penok terpatuban nami karingging salon perburon na siyang bakal pasu-pasuni iya demak Oke. Ya, hubungan seksi konsumsi. Ada rung. Tolong AC Rubani ya membagi. London. Waduh. Ay pataka dai. Dibuat na tutup na lang din di atas ni. Iya. Udah pada lihat na sa amin. Lagi mo dito bilang pansa. Ya, awareness yang performance tentu rumah lebih beda santene. Bos. Lo masa pernah? Bulu, ini petut ini capek nih. Tarik lebih bulungnya. Ya, banget itu sudah dalam mesti. Bulu. Bilang rekayasa. Tentang rekayasa. Sesuai dengan perbuatan. Agak ada besar. Oh iya, udah dibilang jadi. Kayaknya udah makan, kan videonya tadi. Ini lagi itu. Sampai sini deh. Ya waktu itu. Ya Banggi, tongnya. Kan dari makan. Itu, Toko Indri. Sekali kenalan. Itu Toko Indri aku. Toko Indri. Ke sana lagi. Ada ke sana ya. Itu Toko Indri. Udah, sini. Sana. Udah. Udah potong nama aku ada dulu. Udah aman, Andre. Aman. Udah makan.
Tang. Sudah membuat. Iya benar. Satu menit lagi. Ang gudok po na masalam sa menit nari. Mulak-motol. Usaha-usaha itu lang. Iya, Hubani Bapak Tua. Bapak tua, gua mah terlebih saya peraturan Malaysia. Iya, Pak Idwan disuhut. Legan doai. Keluar ya? Nah, paling betul keluar. Doma, tutualan ni contoh sani na mewakili sani na hagano na itibigyan. Iya. Dom ko siya'y ninuhur namin dasma Hubani Tondong. Ada mana satu orang? Dom ko siya'y Hubani Tondong. Dom ko siya'y Hubani Tondong mangikot. Isano kan saraki na akong marubun. Ya, ulang indah atau Tondong. Kubagas ma. Iya. Hubani paribat nami. HSSB. Ya, jadi sama-sama. Nah, di sini mana sih? Azalin sama-sama Demban. Aiza, sulit bolon. Lagi sabar lebih tuh kin. Oh, Bisa dia latihan. Ada sesuatu hasil kita ada Demma, ya cari Demma. Bang kiri kanan semua ada. Ulang kiri kanan. Sada dunang. Sada. Ada kay baba, ada kay mama. Lang. Ako udah faktor na siya. Demma silsilin. Langsung Demma. Berat. Semangat kahapon. Kami ini pas nih. Pas dulu kami ini. Terbalik. Terbalik dulu. Ya, maju. Ya. On mababaden ban sa ko. Sir mahurula malaka ko rumahku. Mama. Ini mak depan sayurku. Ayo. Buat mak agi mertulang. Aku lesan. Lambil depan. Nah, ada lesan. Lesani. Lang di kepala. Nah, ikuti apa yang Bapak Tua bilang lah. Ya. Jangan ya. Bapak Mama baik. Suruh. On Bapak Mama na tersuruh kon hanami pakodela mo. Ya sebelum na terbaik nami malas no siya. Sebelum na terbaik hanami malas mo urin ni bako kong mama. Tunggu kon hanami on hela mo. Sesungguhnya semua tangga nami guru yang ngayon. Ya, galobe. Lur. Oh?
Mundur lagi, mundur lagi. Ada dalam di sini. Dong udah kusini. Dong udah kusini. Bapak Ardes, saya rumah Bapak Ardes. Bukan dari dong kusini. Dong udah kusini. Ya, nomor kusini. Oh, malas Sur. Buka. Buka. Tarik deh. Bapak Ardes, saya rumah lebih. Bisa tarik ke saya, Mak. Rupiah kon. Aturan di sini. Pak bola potong. Bapak Ardes. Ya, demam. Akhirnya terus kondangnya. Kasih sada lebih. Perpuli di koran. Abang tak cepat lagi enggak? Jondong do dempan gundringan. Sebundringan. Ase gundring matohon magadupan agi pertuturan ta wapelah kata gulumen darion. Saudara majon timbau sepang-pang. Ase timbau si barmo mau dak mago pardinga. Aro dak mago sandrikat. Agi dingon panonggor dan udah mago pardinga. Ay na mo. Saudara ma agi adon. Omasni, dong dosa omasni bonggal tumang. Amaya pangkatinya pilihan ni huning, o petapar doon. Deposiay piling hun alon. Piling hibul, ikaw. Jangan dulu pa din. 12 do. 12 do kan? 12 bilangan si Malungun Mai. Sonay rumah age gambir tene. Gambir piling batis sa bahat ni sa sukum ni. Apas. Sonay do age kapas ni Pinong Luzon. On simbol ke putihan ni pikiran doraon. Putih ni uhur. Sonay rumah terus kon. Terus kon lobe. Age terus kon sa mawai. Bonang Manalo, si Todo sa Honduran, 5 saudara. 5 saudoran. Dukosay, Dongdoma, Sambilu Ison, Pakondoraham, ano, perak niyo, Tambando mas Dongdo perak Ison, Sonay humage Sambilu Ison, Bakon habas. Bakon Habas, Bakon Gambir, Bakon Adon, hapura ano ko rin yun? Hapura sa belo na eh. Iya, asenur nami kepada pengantin, ini sebenarnya maknanya sungguh luar biasa. Berbahasa si Malungun Melang yang itu saya berkoni. Sini semua ini perangkat sebenarnya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Manakala Tuhan mengizinkan cepat dapat momongan ini berfungsi semua ini. Mamben panurungi mamben tampar borin boltok menrotak busuk ni isa pinulo sa parikan tadi. Halanya kepada Abe dan Mando, ini proses untuk belajar adat si Malungun. Supaya maknanya itu ada semua pepatah-pepatahnya. Ada gambir, kalau si Malungun perlu domai gambir kau halak bersahab. Ada kepedulian. Ini apa maknanya ini, bahwa untuk menyampaikan ini juga simbol bahwa kita dengan segala kesucian dan bersih ni umur lahu pada sekolah domai ditondok tadi. Zadai jondok ni baik domai nokan tinumpa di pemerintah saja ni, dia tahu lebih bedut ni. Duit ni duit lang, yang perak ni. Duit ni dia tahu. Dia tahu malu bezin. Kata, bangun jandok manong bilangan nokan. Sepada sada-sada, kata ya, sudah support saya ni tersunai. Halo, ya. Siapa berbilang selalu sehingga barat. Tong kami jinsa dia.
mesin air rumah tadi. Oh, Mesin. ya lebih dimasin jodoh murja udah. Ah, oke. Ay bagas pikiran di Beboy di mga ituin. Kau meter kerak ini siap. Malas-malas. 45 juta pas nih. 45 juta, 45 ikat tuh kan? Jangan juta. Tapi tulis Lawe 45 ikat. 45 ikan. Yakin dulu kita bahasa saya ke tondong ke sejuta. Kan dah dulu. Jangan sing nomor juta kan. Menghitung mau dia tepat dari kamangnya guna kurang berhasa membutuh nabi jom. Kurang dosa ikat dah sadar di bukoi. Saya dulu masih tangan di kan dah mah. Iya. Jangan semua kurang dosa musuh bagus. Pertandingan di permen nami. Iya. Jadi soal dia ki, bodoh masonin, abing kap majenges. Abing kap lebih jenges, tapi apa? Ya abing malobe. Bangku. Dempos yai, ia barai. Jong toko kampe boy. Hai, jong. Oh, jong toko dong. Bekam memang bolot mu bagas pikiranmu. Sonon masa bari burut tahun. Mulai kaya teke-tekon ni ia bingkam, iong bakam, ijujung kam. Kita ronam 12 nyari ya ge rohudan. Lahom kencang-kencang baru tahun. Itu juga untuk Ame. Begitulah dulu Ame mulai kecil, di bangku mama ini, digendong, dijujung, untuk segala perjuangan apapun dilakukan mama dan papa. Oleh karena itu inang, walaupun Ame udah melangkah nanti, jangan lupa sama mama, sama bapak di sini. Apapun akan dilakukan orang tua demi anaknya, apalagi borunya anaknya. Jadi berkama memang bagas pikiranmu, aku udah memang mengkokam, ase obakam majenges. Hamba membentong goni, ayo mangmo. Oh, lomba bekam mata tadi bagas urmur tonggo mudo, bakam majenges. Lo udah apa boy? Hama ay non baho atau mendori dua bijin boy. Dori ko kape boy. Nah, hama paror siya may ang sapari siyang kete. Tamarun ni dayok dohan urmano dayok hamay. Dohon mah. Bakam na siya guys. So kung siya may masapari. Kan dito sa bari na rin. Lain masa variage na siya pakot sa nila namin doon. Lakong gamar na loja ang lako pasikolako. Lakong gamar na loja na siya perjuangan di mulut na ito. So dari siyon na nga lang ang lakam. Tapi aku berpoda lakam senari pada. Waterbe. Doma Forest Jong ma magkodong namin ni John Lokan itapekon ma yata tapi akin siya nabingkang malalobi. Jadi dinuhul namin mitur langsung manggelar pasal terus di bangku, dijunjung, disekolahkan sampai setinggi-tingginya. Kita manusia punya kesalahan sama orang tua, terlebih sama mama. Waktu sekolah sering kita menokok uang ini, uang itu. Nah, supaya sampai doa mama kepada Tuhan, disinilah rangkul mama. Habis tonton nih musik. Ay, nagdali hatang
Musik. Minta maaf sama mama. Apalagi waktu sekolah sering aku menopang mama. Waktu di depan mama sering aku melawan. Tapi supaya sampai doa mama, saya minta jangan lagi ingat-ingat kesalahanku. Doakan aku mama supaya langgeng rumah tanggaku. Sihat dan rumah isi matuaku. Bapak pun Bapak itu pun capek. Mama masak, Bapak lama rorot. Mama nyuci, Bapak lama rorot. Berangkul. Minta doa restunya, minta maaf sama Bapak. Doakan aku Pak, berlanggeng rumah tanggaku. Selama ini sering aku melawan, menokok. Aku minta maaf. Sehat Bapak, jangan lagi sakit-sakit. Bapak iya. Jangan sakit Pak, bilang. Lihat Bapak tuh di belakang. Iya. Bapak harus ikut nanti di pamas-masonku, bilang. Belum Bapak nenek. Benar buruk tadi. Benar buruk tadi. Sulit buruk tadi. Belum deh Bapak nih. Dani, diterima orang tua minta maaf ya harus negeri hama. Iya. Oke, Bapak, halo, si malas suhur nih. Dan dari rumah terima kesalahan, rumah terima apa nih doa restu nih. Iya. Kau tak tolong dasku saya, halo, malungun duhur na iday. Sehat siya beda. Beka po pasani. Terus kumah. Boras bolong-bolong kira-kira malang sa uwa. Boras si biya tontong si gumondrong perboron negaringking pe. Jangan apa-apa. Ya horas. Senari. Pat kulipat kuntur merbuah. Husabi oleh naluan pengantul malumpat tong dapatan rezeki dan berkah. Horas. Patuluhon. Patuluhon. Boras sama-sama yang lima. Pinta-pinta sudah mendapot ay persinta kita oleh may tanggal 20 dan ay matungong dapot. Ay betul. Horas. Ya, boleh mundur. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Nabi, pertandingan ini obat 5 juta. Asal tempat kerja. Iya, doko si ay persadaan di sanina.
Oke, hindi ba ito ni? Baon, sud padua, sedia mau. Iya, Sini ke depan. iya, pas itu lang, lanjut na ito lang. No, Mak. Sabi itu deh, perbuatan Mak. So, ito persahapan ba ito ni? Jadi saya cepat, sumunatan nila melayu ikan gagus, ikan lele, lebih bagus, jangan bertele-tele, cepat ya. Tanggung jawab na yung wala lebih ganun ito lang. Malah subur. Iya, na perlu pesta ay huli tanggal 21 dong. Tanggal 21 bulan 5 tepat mayari Jumat. Pamasu-masuhan di KPS Kota Kabanjahe masuk jam siang waktu Indonesia Barat. Demang catat. Pak masuk tanggal 21 masuk jam siang di GKPS Kota Kabanjahe. Iya. Jalannya berokoi, jalan. Jalan Meriam Ginting. Dicari dong Meriam Ginting. Ya. Dokusiai pertama. Tentu tanggung jawab nami dokusi patukan kanai pemasuk-masuk jam siwa. Tentu mengirik manai meningon das manai menasiam rombongan jam 8. Sidokaan. Ya. Iya. Berserapan mau dinasi kami saya tapi itulah lantaran nabi sosim balok si buah-buahai tapi sadaman pinatur maben nabi suruh-suruh serapan. Ya. Serapan Quran nih. Ya. Selesai kita oleh serapan mulak konggereza tentuan nabi maliman order dalam mengalolo tuntong nabi tulak nabi. Ya. Selesai oleh alolo nabi tuntong nabi baru mana siap. Tentu depan mengalu-alu tulang piga kira-kira boy mapitu alu. Pasang. Siap dong, kau pasang dia, aku langsung syukur. Nah, mana somali Kabanjahe? Saya pasang betul. Berarti 8 pasang persiapkan kita. Boy melaban. Alah ni dong boleh tumpuan pe, bahan pe korang. Ya, bodoh kali mana pai. Iya. Kurang main kuai tu. Ay pasal mengalu-alu, tentu ko siya alu-alu na siya. Betul macam marsiruban, marsiruban mangan. Persembaran. Ada persembaran. Alam ni bogi mana itu bukan orang bodoh ni tak. Ada nomor minak. Jadi penghormatan nabi oleh bini samtu lang ayawan nomor minak. Tentu nak kena itu kusi berdati nabi, zambar na isudor pun kan nabi. Memang nailo bulat ulu. Tene. Tentu soy topat tetapi tulat baru penting anak konai pas ada main dua jokal tene. Baru maholi pohoni boy matulu kilo ra. Lebih kurang pa to. Tuh ya baru cincang tabungan koli 2 per tali tene dari kajen tulang. Mantap. Pangaran paggali dong do. Bujur do perpapono. Iya. Gelang pala ini. Oke. Jadi apa pasal? Cuma nangko dong do sang poli. Hati-hati di dong binas. Iya dong beli kape itu kalau malu. Koordinator nih. Iya. Ya. Jadi ay siang teman saya atau kalang pala na masuk komputer. Doko siya selalu si hitabangan koli. Paymar cara adat na itu lang perdalan dulu may jadi penduk bangan tong dele. Somal din na. Iya. Ay betap ijay lang masa. Perlu may butok ka namin dah. Halo. Alam ni Sir Ronto lang, doon kebiasaan namin ay, ipasada kan ganito, ipasada din pa, lagmangan ba'y sulod? Ulong so na. Sada sulod tayo, mahuli padalan ko ba'y tuntong niya, nabi ba'y tuntong namin, ay kita. Ulong so na. Sabar rin din ako na doon sa Rosie tuntong na siya. Jadi ay papasal din bandok mga perdalan. Sali magdalan din ba siya mangan? Doon ko siya ay perdalan na pigat panukunan adat. Doon ko si perdalan ay nahaga niya nak berusaha. Perdalan petong parumbaran ito lang. Cara. Doon ko siya ay baru kembali ke Indonesia. Cuman daligan-daligan lang along ito lang. Rup kita Marsia cara-cara. Artinya ay kantang besok na miyon do tak dong. Istilah ni hanami tapanulit yang ay persuhian dan STM. Ay ben lo koran ron ay. Ay masih baru Maksud namin sa no.
halane kewajiban na siap doai. Parsugian 3G. Ini persuyan Tupon Lasam, Purba, Saragi, Sidauro, STM, Sila Sambungan. Sila Sambungan takalang Boras, HSSB. Akan memulak. HSSB takalang Boras, Purba takalang Boras. Sidauro. Itu tuh Sidauro kan. Itu. Lang itu. Ada hubungan 28. Sidauro. Sakalan Boras. Baru Saugur, Asigurang Kodang. Saugur. Dongpe. Lampian Maparsuhian. Iya. Masing-masing sakalan Boras. Mungkin ako kabatay naman 200 sakalan Boras. Ko manuk pinatur mabet ka namin, tapi ko sesuai huli pan orang suku patapeta dong eleksyon. Nahuli do masiap dito mga kalumit tong tabarong pulang. Ay memang lawang tuan namin. Atap soalnya kinapit sa lose. Atap lampe mga ni Zay kito pala mga ni Dal. Wadi ikopoli. Bayi sa lumo ikopol. Ikopol ya. Tapi kung mulak kita sa mga manjay lang sala. Umita din. Kung sa sadarihan ako na naano konsep ko. Artinya ay sada manuk pinatur gawin ka namin pengormatan na siyang itong buwan na itong bulak kuzay. Na jelas ko si iban kita artinya horda sadari ay naigoran mahulak kunay pa kung nitikirta ka. Ben kita tonggo si kali gusto ko makan ya makan berbesar. Artinya kalau melintas na bagas ko niya at bagas ember dong itong intahan ni bersiap ko. Okay, kanami dayong magbuluma. Sa basa matap sada mana deh? Sada lah, namang gol buru-buru. Buru-buru tadi. Kalapa 2. Kempala. Itu bangla. Sa pala Boras? Lah, Boras enari Boras tonggo. Dayong kada sa? Oh? Sa tangga do kan? Ano na? Sa dayo sa? Palamar kalapa? Lah. Palamar Boras? Kepala berkalapay sayat madayo kahit. Dahil ko lang berkalapay pabahat na ro. Kung itong siyamret tayo, patong kita. Pwede suwal kalapay na sa doktor para ito. Dari sunod mo si, tas mata mong job siya. Ay, lo binako na. Sa video nila. Dayo kada sa kan. Oh, manarizon dapat may. Dan kung jawab siya si Gumondro, Barboro, Barlobey. Na so maluloy sa'y mantuling pinganti. Maawa, sila lusok kuntula. Alo lang pa huli ulupulupin namin na siya. Sabi ko kebiasaan ni Kabansahe, niya ay lumasirukan halak na turo pa. Ito natong pantuling ni artis. Video ini artis pengantin baru ini. Jadi pantuling dogan huli permen nami. Si mangilim ka namin, lo lang pewen sa persaratusan gitu pala 2 bulan salah. Ang kwento nun, kita kan diardo alane anami pekan dong buta. Namin lang sumal. Tapi sing na manolak ka na niya. At nasuna kami, pampahinan namin, malas mo na siya ko. Ay, doon sa kata namin. Terima kasih malasur namin na jelas. Ang gotonggo lang halay bahat ni. O tikpe dahil doon, ini bebukuay. Doon na ingat ka namin. Ito ba din ang babaat si butong-butong? Doko saya na mangihod. Tutunan ko na idong nudig ni si Malungon, ulang solog pang bahang galuto nini. Pitah manjalo, mampere kilang bala. Yakin ka namin sa si Gumonrong lang sunay. Dong may berihan namin sa kumamangan, ahalo rin beri sampay namin. Ahalo serbat ta. Dik kinutap, dayo. Godayo ko tig sa dapotan, ako dik kiboy dapotan gano'n, pakon bumbuni. Tapi nasomal men na siya, Halo. Ay, doon kumardengki na koridor. Alam ka Bansahe lo kayo, ito lang ang kaya dahil. Ikan. Ikan pa rin sa ito lang. Tapi lang palihan batak na. Gano'n mas. Ano mas? Di ka may nagandang. Jadi pangilit ka namin, 5 managanza, paunang ganito lang. Nailan niya itong kutang ko hulibin na siya, baga semper, buhay kayo mga sa balas, ito kinaldo. Dengke dito lang marga purba. Ay, basta yung bahat itong may kanami.
Asa tuman naita pa mga ako kakan. Doko siya ay pangihut das pabanitin marakop. Tututin marakop so malma sonari pesa manon tertera namin. At tinay sa dia mampesya masih butuh ka namin mapapalaskon. Alo siyang paladas tuloy sudah tulang. Sadi ya tulang. Oh pangkolong. Iya, jadi artinya ini terbuka masuk dari soron masih. Guna butuh manjot, tentu butuh sedia masa dia, ibu butuh tulang ay mau disedia bani, ibu butuh 5 bulan jauh mau luar negeri. Ayo artinya saudara kita. Sudah aku dah 10 na tayo orang ini. Halo. Anak puluh zaman nanti malah suhur. 600 tu ni 10 kita maksudku. Jadi ayo pasal titin merakuk das mau bani hiu ulus nanti kapanuli. Jadi dok kusiman riah kanina bodari samplono mapangito sa mangkolog pasu-pasu nila kuruzabo naroh ni kulo kalidalan sing sudah samplono. Dong do pasari si malungon pat kulipat kuntur berdua. Usapi uli namar totong marnakbol malupat tong daputan rezeki dan berkah. Samplok pat malah niku. Nah ya mau sulun ka. Bila mapakon pa natin. Iya, sama ganu. Sa palusok ko na sa utang pagdo man at tindakan. Dalawa na ni Maya. Samplok pat lang berarti itu lang. Tapi soron tu lang. Hasil pinako na 10 jumlah ni pengantin si Batua sa lupa. Udah si Malungon. Tarif 12. 12 soron ni sila nokan pe motor hati kisirapan nokan nami ikarapu. Bangin to betong tayo busur na si kumonrong nini ay bangin to niko. Nasa 12 lang baray. Dos malagano langarong nakala langarong namonang ano din niya niko. Sebelas satu-satu deh ini naga lang. Anak kuat tu sih mau nak kuat. Akan dia nanti tu makatan. Apa kuat tu sih? Lucu. Oh, malu. Jangan duduk ke depan dah. Lama dah. Ada dong. Sada ba niyo goni? Ada goni betul. Ada pegal. Ada. Oh. Non pala itu lang. Sasak pala ay oras dito lang, ay oras di suhud, ay oras di Tagalog sa nila. Ya, naik ke boy. Yeah. Siapa lagi? Tentu tikir tangkau ulit na siya, anak pa ko ay buru-buru masada na magkulog. Pita hayo. Dalam yung kamartono bro kan? Iya. Nah, silang pin kami kalabain ini mo, ulisayat ka namin silang manggargar. Ano? Tentu, bisa dari kakak tua kita itu tak belah pihak dong. Si oras-oras di Sindraya, olok-olok di Simbalok, tentu, Pak, di sana kakak tua, Isa itu dahulu, si oras-oras, olok-olok di Simbalok, jadi aku kira kita ulah pihak bersatu di Betang Kalublusada, ya kita nami, tapi itu tuh kita tak cek harus sisa daerah manusia ini, ayo. Tapi tak dong pepe manas kita bani kakak tuang ingot-ingot. Dong pepe ni nalain tulang. Ya masih ingatan tanpa dong na lupa namin. Terlebih kami na sa Nolong lokal. Saya penari bersama bersama dari hotel lokal. Tapi itu kan itu motif dari buah itu gila. Kita perlu bilang magun. Semua kan itu hal-hal baru dan hal-hal namun disiadakan. Memang air itu untuk kita, tapi dok sama. Kami baru nam yang di Indonesia. Para orang itu mahar para Indonesia. Tukinari aku suka kati itu dulu. Kalau sebenarnya mahar para politik Indonesia. Asulang mago ada dah. Oh tentunya yang mago kita kalau kenai harap politik bukan harap pengenai air saya. Nah di mana orang air rumah. Jadi untuk kinari terus kami hal-hal perbulitan Indonesia, tentu hal-hal perorangan politik bersama dengan Indonesia. Jadi nama itu tambah ini ambil kepada kita tu. Kemudian nanti nama kedua kami dan cara tugas boleh makan air boleh kami
tutur har-har para Indonesia. Terus nabi na to pinari har-har para Indonesia. Jadi oli juga Indonesia. Kalau kioi ikabaja hage itu pambuli bunang ni Indonesia mau use tersenang dulu tanpa tu. Asal bang mako piluka dia punta na perlu ay manulal. Terima kasih. Jadi sonon mo kaya itu lang. Ang gusto na rin labi har-har per ulitan nani, labi pesta. Pero padahal ko na yan ito, lagi ito. Jadi ang prilaksanahon P2 si Isay Mala. Ulang kali dong Isay mga rusi si Malungon masih dong har-har perbunangan perbunitan ng ibadalat nung urus ni. Jadi lebih baik kapuri badalat P Isay Mala kali. Ya, kalau di podan di orang tua, tahun rumah padahal di tamai. Ya. Dos duain, nah apa ribu dari berbulan nih. Jadi terima kasih. Jadi banyak berusaha bisa namin mo. Lapi para orang terkombaran, tapi berdalam tidak. Lapi. Hombar-hombar dia. Lapi. Solusi persahabatan. Konbari padusi perhombaran binasa. Domai hombari siang kanami. Domariak kita mengkombar pada tentong ta si gumondrong malasur nami. Konbari solusi yang bagas malasur. Iya, pun kami sini. Isi lang pun. Ayo. Halo, Tene. Iya. Dogma pada sesama perhombar be anak bodoh jauh. Iya. Jadi dogma dah silupe nami. Iya. Jangan nyikut tene ulang tak pulsa. Iya. Ya, pada sebelum be. Baru itu. Halo, gobak pun tuh mang. Halo. Si dua tangan dari bang gobak, ay malang pinter banget. Baru, berekor saya nak berusaha, berkembali saya. Baru berekor besut. Iya. Dari domba ijalo nasiam perhombaran domba di paliban nasiam sering nasiam dari margani dan domba pada kanan. Jadi ijalo nasiam memang balas dia. Pemalas suruh nasiam, pemalas suruh namin itu maksudnya oraskon. Iya. Domba malas suruh nasiam aja. Kita pun satu kita harus aja. Domba malas. Iya. Sampai sini dong naik. Mau kita berbagi usai. Halo. Oraskon. Oh sehari lah oraskon, oras ini. Alright. Iya. Terima kasih Mak. Kita nama teman saudara suhur nami. Mula taringo di kakak lebih kurang. Ada untuk tiki sen hari Marsu sampai ke tanggal 20 ada udah kita sharing do nalaton nota melalui teknologi lain atas sama lima asuton kami. Kalau boleh deh, dong kami dong suku-suku Wisma tak Wisma orang nih. Jambur lige. Jambur lige, jalan. Depan kantor Telkom. Bisa ditok dari saya ke kami saya. Ya. Oh. Ben, dohok ma. Alo, dai ben ikan puta. Jangan. Nomor saudara, nomor saudara pamu betul, orang. Terima kasih Mak dari Tuhan. Terima kasih Mak tong di kita serbukna. Semua di matutong di Hamuna Raja ni dengan sautan nami tondong nami narosian kawan jahe. Asal jong kita ison Raja ni dengan sautan nami di nalaho makatahon
ingot-ingot on asarat mangingot kita di mata ni ulau ni Boruta doho nalau helata tu ari-ari naneng rob. Diaman taraja dohot inatta soribada ima keluarga besar Purba dohot saragi garigi dinarap mangudur pon kita amang raja inang soribada di Boruta dohot nalau helata nalau majalo partupurun mangna marfadan yana konne kurie mar hite nafosona di bagas joro di tuhani diselani dihita saluhukna tatonggohon matong fadan nani alok ni Boruta dohot nalo hilatai sian bagas joro di tuhani angkiat ma fadan rodi saleleng ni leleng na laus tauruti mamuse ima dinamar hata sinamot kita di tonga-tongani bagas tahun somon musawara dos nirohata di namar hata sinamot kita di tonga-tongani bagas tahun somonon ma hatana menutupi anon adong amang raja inang soribada di raja di Paranak Gopar boru naso harubui hurekap hami bahami sian doan sautani tondong muna tulang saragi minta maaf ma perjulate son hasil rekap nabui ku tulis hami di son ia sinamot nalau si pasaton ni Paranak tu perboru ia warna Rabu pinudun jumlahna 45 juta rupiah. Jambar ni tulang onom ratus onom puluh onom rupiah. Onom ratus onom puluh onom ribu rupiah. Jambar ni raja 200.000. Jumlah saluhukna 45 juta 860.000 rupiah. Sinamot ni buru nami nong pinasaha ni Paranak tu perboru jumlahna 45 juta rupiah. Nah hurang jambarna ni alop ni na dipangidoni tulangin kendo jambar di raja di mata ni ulau ni mei tu ari-ari neneng ro di Kabanjahe. Pesta pamas-masun ni buru dot anak ni hurei pas Mei hari Jumat tanggal 20 sada bulan 5 tahun 2020 sada pamas-masun di gereja KPS Kabanjahe masuk jam 9 WIB. Rombongan ni perboru dohot saluhukna hula-hula nami raudur mahita sanon amang inang nalau menuju Kabanjahe. Saat kita di Kabanjahe sarapan mahita moloboi lebih kurang jam 8 pagi di tonga-tongani bagas ni Paranak. Oh di Jambur dong, di Jambur Lihe, oh di Jambur Lihe Kabanjahe. Du sirung kita san Jambur rak mangudur hon mahita boru dohot helatai dot anak ni uriai nalau manjalo pamas-masun tu gereja GKPS Kabanjahe kota. Somon didos nirohata demban mangalwalo di konsep ina kaningan walu alai
ala radido mulo radi pian kondisi hasutun nami parana ate tondong tahun bah radido mah amuna hasutun nami parana menambai demban mangalo-alo nak kaningan nah perjuhut namaram miak parjambaron mulo tarsingot tu parjambaronon hasuton nami perboru dok paranak ala nang atu makasan bihamuna hasuton nami somon dia mah napatut si jalo otta siaton dong tamarga saragi di tomat di matani ulau ni di kaban jahe dung sipul hita masih panganon tondo patukon ni paranak somon demban sipul mangan persuhian nalau si pasaton ni paranak tu perboru gudang na 5 hali sakaleng boras mangna dirupiahkan Mei hali 150 itulah tambah ni imu se sauhur dunak kena katulah nah pungon sauhur si godang-godang jadi 5 Mei hali sakaleng boras mangna 150.000 rupiah tambah mah sada 5 pungon sauhur si godang-godang sirambu manis ini kayak malah salah telangat 2 sada nah, ulaun sadari dohot cara adat ni si malungun didos ni rohatai muse dung simpul mangna sebelum ma pasaton ada dobe parboru tu paranak adong do dison nakanian pakiduan ni tulang par kawan jahe ma pengantin merdodi jadi somon adat nalo si pasaton ni parboru tu paranak dapur dohore kapami di sana kain ikan mas 5 piring tambah mamusisian tulang inak kain sapiring ake tambah Allah anggapan norbiat tong tulang nang pola ahot tay ngajela sih jadi titip maraku nah molo dia ada ni tabadulion tulangon panggurguri do sian parboru nalau titip maraku jay on nakain hupai hutihut dari son na adong dotong ahana organa sida katulang mate na marah tu si ulos nalau si pasaton ni parboru tu paranak godang na 10 obat lembah boras borason nakain si jungjungon ni buru ni hasuton perboru do nate sadama makna sakarung mah jadi tanggal 10 lalu bulan 5 2020 sada dialog para anak mak parumain na siat tomat-tomat di bagas nami onate cuma dok itu lang nate dos ni rohata antar 5 jolo amang inang nabui hurekap pami di Pakatayon ima di nama kata sinamot buru nami dohot anak ditulangi perkawan jahe marga saragete molotung pe adong akan lebih kurang uido patur itu reot tadope alana adong dope tikion do waktu 2 minggu naik semua 5 jolo amang raja inang sori pada nabui hurekap pami di Pakatayota avala di Tikion ima di nama kata sinamot kita di tomatongani bagas namion di celani asara mengingat kita ima di ulota di tanggal 20 sada bulan 5 tahun 2020 sada rahmat dok mahita tulu hali hata ingoti pawaton hata horas rahmata ingat horas binasa ma Tuhan Sultan Bolon
Ipuji janah ipasangap kanami goranmu na upasinin Tuhan. Halani ihasokani hambu tong hanani bani sadarion aima bani acara perpadanan ni buruna paluhuran nami takon anak nami na lumma dilaksanakan nami bani sadarion. Tuhan lumar salusi acara nami. Terima kasih bagal ya tau kanami kamu halani dos luhur ni halani kedua belah pihak. Boy torsa ganupan acara bani sadarion. Mengerek jana menginduhan nami bangun. Bani acara pemasuk-masukan tanggal 21 Mei tahun 2021 IGPS Kabanjaya. Antong hanami menginduguh babi. Ase asomariham hanami. Bereham hanami aganupan kaseato. Asiboy hanami melaksanahun acara pemasuk-masuk pakon adat nombar kabatakon nami di Bagas Nadia. Terima kasih Bapak Tokinari Sihol Mulak Haganup hanami keluarga Uianan Nide Asomani ham sedia perjalanan pada ham sedia ibagas nasihat bagi pakon keluarga ibagas malas beliau. Sonai rumah hanami sedang kedua natading ilmu ham tong-tong kamannya direkam pemahaman kesehatan. Terima kasih Bapak perdosa na bagal luana. Terlebih sasap hamba lebih dosa na baggalin. Kasi talup hanami menjalo pasu-pasu nasihol bereh kononmu opeh baligan marsada-sada. Terima kasih Bapak Ipuji dan ipasana hanami maggoranmu na masingin ibagas goran anakmu Tuhan Yesus martonggo hanami ubanu. Amin. Rap mahita makatong tonggo o Jesus kasomani. O Jesus kasomani kanami agano pasagaw nami pasetorang kanu. Singgoy talaman nami sa kalatorsa lupang masoman nami pagkakagirsa. Amin. Hidup liur ni Tuhan Yesus Kristus. Pagpapalong natin kepada Bapa. Apa persaoran itu dinapasin makasomani tahun akan. Amin. Amin. Kering. Lucu-lucu buat. Ya inang mau ikut. Enggak mau di aja.